Patumi pai pai che kloni pai pho arni ong dungara che tong si fate ke pathu ki bipon. Victory feast come mass joining a chai mek ke paman pon. Abirta thanbang son rosing rongpi aphangsi Biswanath Karbi live kelangwer kaching honarat do anaphan kardom nang pajirik lo kardom tane Pini Abirta non angton pen arjikta Patumi pai pai che kloni pai pho arni ong dungara che tong si fate ke pathu ki bipon. Nijang Karbi anglong lakha sirkep amreng constituency arlo jirikindeng angkang pialong patumi pai pai che kloni pai pho arni khirmi mate mirjenglang swalong ong dungara che tongsi arni sia pharman fate mate lottery ke pathupon lapen labang so fate pu alam the rat do ana phan mondulia sa rodrek timong pensi klar dak alam than pachini pon sonsi ong dungara che tongsi arna ma hirju me pen me sen pen me pajut pon lo pon sudah pen tiket yor pon non lottery kelapo lasi cuma ene mon lasi ala dak lang tum tiket mon masih batai kita gelong yete paru isi na thi lah ada tak abdam jangan ke पैसा लूंगा पिक kalau dak kira belum nang tumang si paling roket pada hari ini jangan bersaket ikut jangan tu jangan tu nang tak le nang tu perman ta Pini dakum kermiarong non kaduk we karbiang long arat lepen Biswanath Karbi angnu nilihin pen labang su amen pen ang tu man kardom sipilo nilimen ke rodrik timung nilidang mon liasar daw kar kermi amon lialom lasi kaduk we pan ka pachini lepen kaduk we pan tum labang so fet pen lake non het le kibi galelo arni dingolo labang so fet lake nai klang ching lake niklia along pen lasi halabang so hut ken nili hilo changpung along ke tek dun long lasi nili si wan ching lo lapu lasi non west karbiang long ken no chithang lo la sa fet pu meaning by hinidu FATE fet lake itum arjulong la fet la nona khela bangali lake FETE a fet la hinidu FATE lake FATE ke itum dictionary long theklong lo lage kene isi inuda kisara eng amunit bate inuda anong githe labangsu kapanong kithi hut kapanong amei phansi fet an FET fet lage isi Christian na tumdat kali lage kadu we tum tak klem lo sa Christian tum segi ong iklem lage buyar so son bate isi monduli peningang sam ka chipia mar pense labang su boyar son se ka khela boyar son dukan son se ki bi kasi mini arni channel tum karbi anglong ka peklang ke dak khermi long monduli farman sila bilo lage monduli farman lage nel tum keria along isi bondari kang kaya phanse tum isi afet tu pinchong se lahai ningang samamar pen ni tum lahai khelai lo khela la ke nel tum mini ki bi ke long ner kep do la pen la non nel tum ki do ding ke ria site pulo tang te kibu ki thak la pen ri pen kilong amar an phansi ria site pulo asi along tin den tum son sa men e pon rep lo asi Pini nel tum ka piklang ke dan se karbiang long la pen kadu we phan kardom sin lam thing ta Karbi anglong jirikindeng pen plenty crow report Biswanath Karbi live. tangde Pini adun tho Abirta non puthor angton pen langitha Victory feast come mass joining a chai mek ke paman pon. Lakhaing Koirapon Nilip MEC constituency ke parlok pangti kro picnic spot along Nili BJP Mandal Committee tumpen bang phukili ke haya chojun lapen Prekjam Aracharya songpen nanga chingbe do na tuma phan ke deng pon jai mek padopon
La Bangsome ada porphai ke pensi pangcheng ponlo. Bangsome nili BJP mandal me phu bapuram teron pensi che pahem phupon. La pen kachetong atum an aluhi aphat nili BJP mandal chun bang relief son teron pensi pachini pon. Pini long aluhi sar poman pen nilip MEC pobitro rong pichetong dun. Anparta BJP East Karbi Anglong District ame phu thon sing teron chun bang kishop timung nilip MEC constituency observer hun phangcho la pen ongdung BJP aphan ning kachethe aradatum chetong dun. Pini long NDF spokesperson Sojit Timung, NDF convener Paul Gretson Kathar, nilip ASDC constituency pen Bhupen Kro, Modon Kathar lapen arisang hotum methang aracharya song pen che osi, BJP aracharya song along chepa ogdun. Pini kachepa ogdun mi abarim NDF spokesperson Sojit Timung pen, BJP along kachepa ogdun alam theka ning jepon ke, CEM Dr. Tuliram rong hang nilip MEC pobitro rong pi lapen BJP a sorkar atum ke claim ke nam ke me ke thek long pen si chepa ogdun ang kokluputa alang lipen ning je. Nilip Democratic Forum mate thihek pen NDF ASDC lapen Congress a song pen kadokawe bang pharohini so se aradatum BJP a song along chepa ogdun. May juddet pen kadokawe kachetong atum anpen ok anchosi may pachekak pon. Ini nilip Democratic Forum pen Bharatiya Janata Party BJP long chepa ogdun lage ini nilip Democratic Forum aphan pini ningki oi kidu pini songjap puhian ningki oi du apen kali sita theklong lo Karbi Anglong alu homosti long ingkora trokta BJP si haibom tasila so ki hai long pini nilip pandan se paching thurji pulutang te ki hai party long manane Bharatiya Janata Party long jakko barang pidun pen nilip pandan se paching thurji phan bol idun rong se kimeji pukan matha si pini nilip tum bang pharoi se se nilip Democratic Forum klembang hitu mangsi BJP long cepa ogdun lo dia channel lo si Pini nili radak Don na ila tumlum se po phan na mundur komiti ahit pen alai phan man kedo ar dia po hoben ar to yi bhasi ko ko phan tule nili radak jepi kang idun lokal dinong timung ate secretary ini cuma termas kausila si no lang bhasi phot dur paluni phan ni ke dia long je kalau dia kaya phan break yang nanti lama bang ke ya si hello atau hati yang ini kita ni nang ni la solam tu la so ang thun yang si man BJP lo kalang ni tu cuma thapon bom ni tu thek lo kitab jangan samne alang ni tu diklaim kidam si meten kita lo tu ni tu BJP lo bang si an tu hey long ri la pen itu ni position CR lo ka fans kami kacing thor la pen si kaya pam ki mesela tumon wanji ni tumne ki the jun si ni tum BJP lo hello Pini Pantik Pro picnic spot along Nilip Mondol pen organize pon Victory Fest kihai a party lo dan labang samai itung Pini padu pon along aprek a party yang si OC BJP along ninga chipi ke duko ka jane Pini bang haroini so si aprek a party NDF tame pa Congress tame SDC tame alang tum dak Pini BJP alang ang chipa ogdun lo si alang tum phandan ni BJP hoi pen ba nilip MSC hoi pen ninga klong pen atum phandan tum welcome lo pen Pini itum ongdung apor itum MSC chipa haidet pen itum doana workers atum pen claim ke dam reposit pi atum pen anisan ke cukui phansi Pini program bi kon lo si labang so program itum arni ke me Pini arni lake ilitum paching hon nai CM Dr. Turam no hang mahang ke arni si Pini labang so arni ilitum nilip victory face itum ki pon long itum ningarong itum chiki long lake arna ma hizme possibility kala khaji lapen Pini ni pahawar itum doan pay purun lapen itum ni BJP ke ja tum CM Dr. Turam phanri tum hiru me hang pilo alang le chikhi ansu si pading nang lapen Karbi Anglong arak atok anu ilitum ansu si alang le leadership na jok ansu se Karbi Anglong
hawar patingpur thegji phan arnam le bahirjumi lonan lapen pini nili hawar long se tambe unsustainable nili farman kami klem ponji phan tum do piglang pini kapre ka party pen nang si pokdon porteng jira pen tambe jakong nang si donji bidi nang si donji ko pini BJP long pokdon lo si alang to phan nili akiro pilu si pini nexen la moso program petun long pot itum district itong BJP President at Kahal at Pini doan claim rapet BJP workers Romanali Akiro Pilo. Karbi ang long choki hola pen Anilson Rongpha report Biswanath Karbi live. Tangde Pini prime time Abirta la anpen si kang tonik lo. Kadog we phanta kurwang thu la pen dome thak me.